natin og minahal kung matalom nun. Okay, diya ta karon guys sa Lanbang Masin guys. Diya ta kay gatod og advice guys. Ano to? Balikon ko ha di atas sa Lanbang Masin City guys. Mao ni Lanbang no. Niya hingari ta kay magpa-verify tag checky guys nga atong bayad sa PLDT kay naputlan man lagi mi niya moritas kuan niya magwa kada na Lanbang Masin City kita dire guys. Ha hindi ada sa Lanbang Masin City guys, di mo klaro guys no? Okay, welcome to Masin City. Yan, kay natay ati manon diri guys no nga matutag DBP inigumas Lanbang DBP dayon video dayon. Mauli na ta sa ato ang yutang na tawhan diri sa didto sa lungsod sa mga negosyante ha nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Welcome ang tanan guys nga magnegosyo ngadto sa lungsod.